Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Kamonyi aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti umugabo w'imyaka 39 yasanzwe mu mugozi yapfuye. Benimana Theogene wo mu mudugudu wa Kabasanza akagari ka Gihara umurenge wa Runda ni mu karere ka Kamonyi yagaragaye iwe ari mu mugozi yapfuye. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye kuwa 30 Mutarama 2025 bikavugwa ko uyu mugabo yahisemo kwiyambura ubuzima bitewe n'ubwumvikane buke hagati ye n'umugore we. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yavuze ko yasanzwe iwe mu rugo amanitse mu mugozi yapfuye bikekwa ko yaba yiyahuye. Umurambo wajyanwe gupimwa yakomeje asaba abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage muri rusange kujya bamenyesha inzego bireba igihe cyose hari urugo rwaba rubamo amakimbirane kuko akenshi usanga ariyo atera impfu nk'izi kugira habeho kuzikumira zitaraba. Official turacyari mu makuru hano tugiye gukomereza kuri ino nkuru igira iti M23 yamaganye abavuga ko ifashwa n'u Rwanda yerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahwitse amahanga. Perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yamaganye abavuga ko u Rwanda rutanga inkunga kuri uwo mutwe, ashimangira ko ari icengezamatwara ryakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira u Rwanda urwitwazo. Uyu muyobozi yabigarutseho kuri uyu wa 30 Mutarama 2025 ubwo abayobozi b'ihuriro ry'ingabo za AFC M23 bagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma. Ni ikiganiro cyagarutse ku bintu bitandukanye birimo kugaragaza ishusho y'urugamba M23 imaze igihe kitari gito ihanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibikurikiraho nyuma yo gufata umujyi wa Goma. Ubwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wo muri Tanzania wabazaga niba koko uwo mutwe wa M23 uterwa inkunga n'u Rwanda nk'uko bikunze kumvikana bivugwa n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bertrand Bisimwa yavuze ko icyo kibazo kidakwiye kongera kubazwa kuko uwo mutwe wirwanaho nta wundi muntu dukesha ubufasha. Bisimwa yashimangiye ko u Rwanda rwagizwe urwitwazo mu bintu bibi byose biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asaba abanyamakuru kutayobywa n'ibinyoma by'icengezamatwara by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati twebwe M23 twebwe AFC twifata nk'abanyekongo kandi dufite ibibazo bya Kongo. Nta munsi n'umwe uzumva twebwe tuvuga ibibazo by'u Rwanda, ikibazo turi kuvuga ni ikibazo cy'abanyekongo, hanyuma muravuga ngo u Rwanda narwo rubizamo, ahubwo mujye mwibaza ngo u Rwanda rwashobora gufasha abanyekongo bari iwabo no kumenya niba izo mpamvu uzumvikana. Yagaragaje ko bitumvikana kumva ko buri kibazo cyose abanyekongo bahuye nacyo bitwaza u Rwanda nka nyirabayazana. Bisimwa yagaragaje ko iyo ingabo za M23 zatsinze iza leta na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'indi mitwe bafatanya irimo FDLR Wazalendo n'indi, icyo gihugu gihita cyitwaza ko ari u Rwanda rwabatsinze. Ati mu bwenge bwabo bishyizemo ko nta bandi basirikare babatsinda uretse igisirikare cy'u Rwanda. Bazana ibintu bidasobanutse mu byo bavuga kandi ntibanasobanure neza, ahubwo barabeshya abantu gusa. Twebwe M23 dufite impamvu nyinshi zituma turwana, ari nayo mpamvu dutsinda ingabo za FARDC. Yakomeje asobanura ko umusirikare wa M23 iyo ari kurwana aba azi neza ko nta yindi nzira yo gusubira inyuma uretse kurwana, kandi aba yumva ko ari ugupfa cyangwa gukira. Ati umusirikare wacu wa M23 iyo ari kurwana aba azi neza ko nta yindi nzira ihari uretse kurwana, ariko umusirikare wa FARDC we arwana ari uko bamuhaye amafaranga. Iyo bagiye kurwana usanga barwanira amafaranga nk'abacanshuro, ariko twebwe turwanira ubuzima bwacu. Yakomeje asobanura ko iryo ari ryo tandukaniro riri hagati y'umusirikare wa M23 n'uwa FARDC. Yemeza ko iyo urwanira ubuzima bwawe nta yandi mahitamo uba ufite uretse kurwana ugatsinda cyangwa ugatsindwa. Bisimwa yavuze ko mu ntambara bagiye bahura n'abana bato biganjemo abari munsi y'imyaka 25 bahabwa ibiyobyabwenge n'amafaranga bigatuma bajya ku rugamba bakarwanira igihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikunze gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, urwo rukabihakana, ahubwo rugashinja icyo gihugu gukoresha umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.
Turacyari mu makuru hano ku Mena Official, nizera ko mwakanze subscribe. Tugiye kuba tuyakomereza ku byo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe, hari bimwe mu byo yaje kuba atangaza. U Rwanda rwashimangiye kudakuraho ubwirinzi ku mipaka, ruvuga ko rufite ibimenyetso by'ibinyoma bya Ramaphosa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rufite amakuru y'uko isaha n'isaha rushobora guterwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko ariyo mpamvu rwakajije ubwirinzi ku mipaka yarwo iruhuza n'iki gihugu. Minisitiri Nduhungirehe yabigaragaje kuri uyu wa 30 Mutarama 2025 mu kiganiro Face the Nation gitegurwa n'umunyamakuru Clement Munyathera, kikanyura kuri televiziyo ya CBC News yo muri Afurika y'Epfo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda abaturage barwo n'imipaka yarwo, kuko hari ibigaragaza ko umutekano wabo ushobora guhungabanywa. Ibyafashe indi ntera igihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarukaga kenshi ku ngingo z'uburyo azatera u Rwanda. Ati, twakiriye amakuru y'uko isaha n'isaha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatera u Rwanda, niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse zizahoraho kugeza igihe bigaragaye ko icyo kibazo n'izo mbogamizi zavuyeho. Turinda imipaka yacu kugira ngo turwanye ubushotoranyi bw'iryo huriro ry'ingabo za FARDC. Minisitiri Nduhungirehe kandi yatangaje ko u Rwanda rufite ibimenyetso byuzuye by'ibyo Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa baganiriye ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iki cyumweru nibwo Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Ramaphosa ku bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagamijwe kureba uburyo ibibazo byakemurwa, cyane ko iki gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo gifite ingabo ziri kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ihanganyemo na M23. Ikiganiro kimwe cyabaye ku wa 27 Mutarama 2025, ikindi kiba ku wa 29 Mutarama 2025. Nyuma y'ibyo biganiro, abo muri Afurika y'Epfo barimo na Perezida Ramaphosa ubwe bagoretse ibyavugiwemo, banatangaza amakuru atariyo. Icyakora Perezida Kagame ahita agaragaza ukuri ku byabaye. Ku wa 29 Mutarama 2025, Ramaphosa yanditse kuri X ubutumwa bwihanganisha umuryango y'abasirikare 13 b'Afurika y'Epfo baherutse kwicwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri byinshi yari yanditse harimo ko uyu muperezida yanagaragajemo ko abasirikare be bishwe n'ingabo z'u Rwanda yise inyeshyamba n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Mu kugaragaza ukuri, Perezida Kagame nawe yahise agaragaza ibyaganiriweho, birimo nuko Ramaphosa yemeye ko ingabo ze zishwe na FARDC, ndetse ko Ramaphosa yanawusabye ko yamuvugishiriza M23 bigatuma ingabo ze zibona amazi, amashanyarazi n'ibyo kurya. Ibi byatumye Munyathera abaza Minisitiri Nduhungirehe impamvu Perezida Kagame yagaragaje perezida wabo nk'umubeshyi. Mu kumusubiza, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati, ku wa 27 Mutarama 2025 bemeranyije ku bijyanye no guhagarika intambara ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 na Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo hashize ku wa 29 Mutarama 2024 nabwo baganiriye kuri telefoni mu buryo bw'ubwubahane mu biri kubera ku rugamba, ndetse Perezida Ramaphosa yagaragaje ko abasirikare ba Afurika y'Epfo barashwe na FARDC, anasaba Perezida Kagame kumuvuganira kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibona amazi, amashanyarazi n'ibiribwa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nyuma y'ibiganiro u Rwanda rwatunguwe n'uburyo abo mu nzego z'ubuyobozi za Afurika y'Epfo nka Minisitiri w'Ingabo na Perezida Ramaphosa batangaje ibihabanye. Ati, twatunguwe no kubona ubutumwa bwanyujijwe kuri X na Perezida Ramaphosa buvuga ko RDF ari inyeshyamba, ibintu bitari byo kuko ni ingabo. Ikindi twabonye bagoreka ibyavugiwe mu biganiro ko Perezida Ramaphosa yahaye umuhuro
Perezida Kagame ku bintu bitabayeho. Manyathera yagaragaje ko Afurika y'Epfo yahakanye ibijyanye n'uko Perezida Ramaphosa yemeye ko ingabo ze zishwe na FARDC aho kuba M23 n'ibyo gusaba amazi n'amashanyarazi n'ibiribwa. Abaza Minisitiri Nduhungirehe waba ari mukuri ndetse niba hari n'ibimenyetso u Rwanda rufite. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ibimenyetso birahari. Natunguwe cyane no kubona abayobozi ba Afurika y'Epfo bahakana ibyaganiriweho n'abakuru b'ibihugu byombi iyo bigeze ku rwego rwo kugoreka ibyavugiwemo n'abakuru b'ibihugu bombi. Ni ibintu bikomeye cyane. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba u Rwanda rwiteguye kugaragaza ibyo bimenyetso by'ibyo Ramaphosa yavuze, asubiza ko icyo kitari mu by'ingenzi byagakwiye kuba bikorwa ubu ngubu. Ati turi kuvuga abakuru b'ibihugu babiri barebwa n'ikibazo kigomba gukemurwa. Ikiganiro cya mbere cyari gishingiye ku bwubahane ndetse kigamije ibyiza kuko igisubizo cyari gihari, guhagarika imirwano n'ibiganiro, ndetse na Perezida Ramaphosa yari yijeje ko agiye kuvugana na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo yumve ibijyanye no kuganira na M23. Ni ahangaha dusoreje aya makuru twari twabateguriye. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo ndetse mukande subscribe abatarakanda subscribe. Bye bye.